Dobar dan, danas radimo jela od jaja. Obzirom da su jaja hranjiva, jeftina i brzo termički obradiva namirnica, odlučili smo se za pripremu jela baš od ove namirnice. Ono što ćemo danas napraviti je nešto slično našem satarašu na koji ćemo staviti jaja i sve ćemo zapeći u pećnicu. Pa evo da krenemo sa pripremom. Nakon što smo napravili sve pripremne radove, započinjemo sa termičkom obradom. Krenut ćemo od ovog našeg umaka ili tiragua, kako god hoće tko nazvati. Zagrijat ćemo malo masnoću i na masnoću ćemo dodati luk. Da bi se luk čim prije raskuhao i da bi pustio malo one slatkoće, malo ćemo ga i posoliti. Nakon luka dodat ćemo tikvice i papriku. I sve zajedno ćemo kratko popržiti. Na poprženo povrće dodat ćemo sječene rajčice. Podlit ćemo malo sa ukuhanom rajčicom. I na laganoj vatri ćemo pustiti da kuha. Nakon 10 minuta povrće je vidno omekšalo, tekućina je reducirala. Dodat ćemo malo kosanog peršinovog lista, malo soli i papra. Sve ćemo izmiješati i naš ragu povrtni je gotov. Jaja ćemo malo posoliti. I sve zajedno ćemo smjestiti u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva, otprilike 6 do 7 minuta da se jaja termički obrade. Evo, i još jedno brzo, jeftino i naravno zdravo jelo je gotovo. Spremni smo za degustaciju. Okus iz Slavonije. Drugo jelo koje ćemo danas napraviti je omlet sa povrćem, šunkom i sa sirom. Na samom početku ćemo pripremiti sve namirnice i nakon toga ćemo započeti sa pripremom nadjeva. Započinjemo sa pripremom nadjeva. Na samom početku dodat ćemo malu količinu ulja i na njega ćemo dodati luk. Potom ćemo dodati šampinjone. Kad šampinjoni puste svoj sok, dodat ćemo papriku. Nakon što i paprika malo se popržila, dodat ćemo svježi špinat. Kad nam špinat malo uvene, dodat ćemo šunku. Naš nadjev je gotov. Za pripremu omleta uzet ćemo 2 jaja i potom ćemo ih izmutiti. Jaja ćemo začiniti sa malo soli i malo papra. Na početku ćemo zagrijati malo tavu, dodat ćemo manju količinu ulja. Kad nam omlet se lagano karamelizira, dodat ćemo nadjev. Preklopit ćemo ga, na početku samo na jednu polovicu i potom ćemo ga izvaditi na tanjur. I evo ga, gotovi omlet ćemo probati. Odlično. Ono što je najbolje kod jela od jaja je to što su zasitna i dugo ćete imati osjećaj sitosti.